Twaye ikaze kuri Toka Sport ubuzima kabisa ebana amakuru agezweho cyane Amavubi yerekeje muri Cameroon se ni ibiki batangaje abakinnyi bajyanye urutonde rwose ntabwo tukubwira Premier League amakipe ari bukine n'amachampions ari bukine zose kabisa ni hano nkwibutsa ko subscribe share na comment rero kuri YouTube channel twa Toka Sport ubuzima adore ku Amavubi rero yiteguye kwegukana igikombe yerekeje muri Cameroon rero nibwo rero uyu munsi yerekeje muri Cameroon agiye gukina muri CHAN rero ni itsinda ryose ririmo kabisa mu gitondo cyo kuri wa gatatu rero tariki ya 16 Mutarama 2024 ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rero yahagurutse mu Rwanda yerekeza muri Cameroon aho rero yitabiriye irushanwa ry'igikombe cya Afurika y'abakinnyi bakina imbere mu gihugu byabo CHAN rizatangira ku wa 16 Mutarama kugeza tariki ya 7 Gashyantare 2021 ku munsi w'ejo hashize nibwo Minisitiri wa Siporo Aurore Musarero Munyagaju ari kumwe n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo Shema Amaboko Didier yasuye abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi banababatuma bwo kwitwara neza bagahesha intsinzi abanyarwanda cyane kabisa ageze ati ubwacu nk'abakinnyi rero hari intego twihaye ni ugukina kugeza ku mukino wa nyuma ndetse n'igikombe tukakizana kabisa rero u Rwanda ruherereye mu itsinda rya gatatu C rero ririmo Uganda Togo na Maroc biteganyijwe ko Amavubi azatangira CHAN akazakina na Uganda Cranes rero tariki ya 18 Mutarama 2021 akazakurikizaho Maroc tariki ya 22 Mutarama 2021 hanyuma bagazasoreza kuri Togo tariki ya 26 2021 ubundi imikino y'amatsinda ibe irangiye u Rwanda ni ku nshuro ya 4 rwitabiriye iri rushanwa cyane kabisa rero rukazaba rugiye ku nshuro u Rwanda rero ku nshuro ya 4 rero rugiye kwitabira amarushanwa ya CHAN kuva muri 2011 2016 2018 n'umwaka wa 2021 nizo nshuro enye zimaze kwitabira rero rino rushanwa abakinnyi 30 rero bekeje muri Cameroon abanyezamu n'ikimenyi Yves kabisa Kiyovu Sport Ndashimira Eric Bakame Asigali Kwizera Olivier Rayon Sport na Rwabugira Omar wa APR FC bamyugariro Manzi Thierry APR FC Mutsinzanje APR FC Rugwiro Olivier Rayon Sport Nsemane Mbabre Police FC Tina Mberenga APR FC Imanishimwe Emmanuel bakunda kwita Mangande APR FC Rutanga Eric Police FC na Mugabo Claude APR FC Usengimana Faustin Police FC Basende Mary Asigali Defense yose ntihari APR gusa mu gihe abakina hagati Niyonzima Mahozi Yoseph APR FC Ngendahimana Eric Kiyovu Sport Twizeyimana Martin Fabrice Police FC Nsabimana Eric Kigali Ruboneka Jean Bosco APR FC Imanishimwe Jabel APR FC Nshuti Dominique Savio Police FC na Karisi Rashida Kigali ba rutazamu n'ibyiringiro raga APR FC Sugira Ernest Rayon Sport Usengimana Dana APR FC Iradukunda Bertara Gasogi United yabivuze uza APR FC Mucojiste Police FC Tisende Jacques APR FC na Hakizimana Muhajiri rero Kigali kabisa ikipe rero yiganjemo abakinnyi benshi ba APR cyane kabisa ikipe y'igihugu Amavubi ndetse bose ebana bakaba bahagurutse bajya rero muri Cameroon rero murababona rero ku ifoto bameze neza cyane berekeza muri Cameroon kabisa twerekeza rero no mu Bwongereza rero ikipe ya Manchester cyanaga n'ikipe ya Burnley kabisa kuri uwo mugoroba rero umunota wa 32 rero kwishuye hawe karito Mondero yayigiye no kumuviramo ruje badakuriva ko asanga atavunana cyane na gatanu muri Fernandez abona ikarita rero jaune ku munota w'igice cy'amatanya igitego 0-0 byatangwa Paul Pogba aje gutsinda igitego cy'ishoti rikomeye cyane amakipe y'amano twari ko bamaze gutsinda igitego 1-0 Burnley mu gihe Wolverhampton Wanderers na Everton natsinze 2-0 none Man City irakina na Brighton Hove Albion saa 4 Tottenham Hotspur na Fulham saa 4 na 15 kabisa turakubwira n'uru rutonde ko ruhagaze rero katujye ku rutonde rwa Premier League kabisa Manchester United ni yambira mu 36 Liverpool ya kabiri mu 33 kabisa Leicester City ni ya gatatu mu 32 Everton ya kane na mu 32 Tottenham ya gatanu n'amata 29 Man City na gatandatu 29 afite ibirarane bibiri kabisa cyane ikipe rero zigiye kumanuka zishaka kumanuka ni Fulham 18 n'amata 10 West Bromwich Albion n'amata 8 Sheffield United ni ya 20 n'amata 5 rero kabisa mwibutse gukora subscribe share na comment kuri YouTube channel twa Toka Sport ubuzima kabisa amakuru tunagezwaho update sport zose kabisa sandiza handi video rwagakira amaze gukora subscribe n'atarakora subscribe iki nicyo gihe cya kabisa ndabakunda cyane namukanda